Rusia menyebut bahwa serangan terhadap kota Severodonetsk di Ukraina Timur berjalan dengan sukses setelah menguasai sebuah distrik di pinggiran kota. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, dalam sebuah pernyataan video pada Minggu 19 Juni 2022. Бои за Serangan ke arah Северодонецк Severodonetsk продолжаются. berkembang Украинские dengan нацисты, sukses. засевшие в Kata промзоне города, Konashenkov постепенно сдают свои позиции и отступают. Прикрывает бегство карателей украинская артиллерия, беспощадно нанося удары уже по освобожденной жилой части города. Pasukan Rusia. Konashenkov mengatakan rudal jelajah Kalib berhasil menghantam pusat komando di wilayah Dnipropetrovsk. Dia menambahkan serangan tersebut menewaskan beberapa jenderal dan perwira Ukraina, termasuk diantaranya dari staf umum. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen rincian atau jumlah serangan Rusia di Ukraina. Rusia juga mengatakan telah menghancurkan 10 howitzer M777 155 mm dan 20 kendaraan militer di kota Mykolaiv, Ukraina. Persenjataan tersebut dipasok oleh negara-negara barat selama 10 hari terakhir. Konashenkov berujar, rudal Iskander juga menghantam pabrik perbaikan tank di Kharkiv, menghancurkan 2 sistem peluncuran roket. Бои за Северодонецк продолжаются. Украинские нацисты, засевшие в промзоне города, постепенно сдают свои позиции и отступают. Прикрывает бегство карателей украинская артиллерия, беспощадно нанося удары уже по освобожденной жилой части города.